Hello everyone, ngasi video se मैं amda share tau doi se akhoi kamaina jum da akhoi gi basic habit chehara change tau laga kamaina akhoi fat loss oin ba yagani adui matang ngasi video semjabani mayam so ngasi video se last time video adui akhoi mi khuding no fat loss oin ning ba tar ga di Google da natra akhoi YouTube da search tau adu Google da haiba natra ga YouTube da haiba diet plan sing da akhoi mi khuding no follow tau ngam da mina akhoi gi goal du di fat loss ki goal se akhoi achieve tau ngam de adubu ngasi aina haidoi mayam ching si yam basic amasung simple way ni si ching se mayam na koi nungti gi daily life ta koi na apply to wa tar ga di yam line koi fat loss ki goal de achieve tong ngani mayam ni share tong ning ba amba way se koi nungti chari ba fat ba habit du gi koi na sugar yam na content oi ba food se koi yari ngai cha bi da ba adudi cookies oigera natraga cha thakpan ra coffee thakpu matam na koin hapa sugar do yari ngai koi na yam na hap ta ba natraga tap tam toraga koi sugar tha do pi ba adu tana koi chai ba cookies do ma pan da phang ba koi gi packaging po sing se koi na koi nuti gi chai ba habit si gi pura amuk ta stop to wi dres nuti tap tam toraga ma gi limit to koi lien ba taraga di akoi na yam na high five oi ba fat loss ki diet plan follow tau rega so akoi gi fat loss ki goal lo yang achieve tau ngani second is important ni adu di akoi hauji daily busy life ta akoi jum da cha ba tak pan nang ding pan da school student boy natra akoi work to me boy ding ba pan tho hotel lagi cha natra fast food natra street food akoi meal consume ta adu moi na thong matam hap ba thau natra to pa koi akchang da healthy way do product sing to na akoi gi akchang da moi na fat store ali adu ta tung da su koi akchang da anaba mayam tholakani adu gi mayam student boy natra ga tholak to me boy akoi jum da gi yari ngai akoi tiffin men pu pi ba natra jum da gi chara ga akoi work to cha pi ba na he na akoi akchang kana ni du gi akoi gi hojik fat loss oin ba goal su yang ki to bang ngani asigi ba last aina ngasi mayam da share to ngi ba easy ama su effective way si de khoi akchang se yari active thamba adu active thamba damak ta khoi akchang se workout to bi ba adu di koi gym na chala ga workout to ba natra gym da su home workout to ba natra jogging running sung ba activities mayam sin ti ki 20 to 30 minute khal nu ti khoi attempt to view du di nu ti ki khoi akchang se active lai ba ta ga de khoi fat sing se burn oi ba da mating yam pang ani adu mayam da in high ba ngasi gi three effective ways se khoi nu ti habit nu ti add to view adu khoi na phatta ba sijina ba kaya sing du su tap tam ro tha do pi du ti nu matam da khoi na phatta ba sing amuk ta tha do ngam mo adu sugar tha do ngam mo ma pan da cha ba thak ba sing se amuk ta tha do ding ngam mo adu bu tap tam to ra ko phatta be sing tha do ko ta ga di yam line khoi fat loss goal lo khoi yam high five oi ba diet plan follow to ga su yang achieve to ngam mo ni yang gi thought so na comment box share to bi da mo adu mayam nu simi rai channel so like share amasung asi video se adong ge friend amasung social media platform da share to ba ka wi no thank you